gwatana nani methani yetu ya nteto tha mugwanja ni umbitagwa Christine Wanjeru inkugwate ugeni tukiambirejia wamba wa bikibiki nwaka uthiete na mbere kuongereka ntere cia mara na ni kuringana na akari maria magutariria bikibiki ithatu ni irairwe ntere mwanya mwanya terenu cia mara ni baria bikibiki imwe iratigire yatewa ni amba mama kire stage ya wiru na imwe ingi mamethire ya kinyatha 11 cia utuku na nusu ni baria mamethire ntere cia mamethire na merwa bikibiki eno nayo irayetwe ntere cia mitheru ni baria makuromba riu thirikari mbekwithirwa ikithungirira nontubwa wamba uyu buria utabaritie ntere Gatoligarete muno kona bikibiki emwe empie twacoka twerira ingi ya stage nimbumagira 6 rock ile kuleta twana leu mbejete stage ndendera bikibiki enjeru a stage leu ndaligwa bikibiki eno njeru tia ilima leto ndaligwa ne atia kule leu ndalingira sabuelia dimo ndamwira kwena bikibiki njeru augu na totemije ni ako auga ni ejete ndacoka ndadigwa social media ndalinga bikibiki mbisa ndamitoma nilio ngwika ikala ndona mwene akelipla kwa Facebook auga ni akweja kuona ya ni mboru auga niyo leu anani gatoligarete muno nonto ona ba malimo barale aya onira iro tuko nengene mpia wero leu ni gatoligarete muno atwa ithanga irakaringi ikurangito aya twa suspect ni awamba atwalinga riboti kiane ne bantura twacoka twageri kumeposti mitandao na nile tucokira kukwata ene na mbere ni turegwite kwiyora rimbia ogu protein na otwekaria ungeejira auga ya ni rairwe side ino ja malima riu no akatoligarite muno lakini tukwira Ngai thank you na kiu yoneka tonto tika kawaida kuoneka. Ilikuwa ni usiku, pikipiki yangu ikaibiwa kwa plot ikiwa kwa parking. Sasa nikukatwa, ilikatwa tu waya na ikaweza kuenda hapa, ndio nimeipata. Okay, kutoka pale kunaitwa Midhero. Yeah. Ilikuwa area Midhero. Ikakuwa sasa kuweka kwa social medias, kwa groups za Tharaka-Nithi na kila pahali, ndio watu wa bodaboda area hiyo kaweza kuipata na kaweza kutuitia. Sasa usiku tuko na flashlight yenye huwa ina sense movement. Sasa usiku kama nimelala ndio naona light inawaka ikizima, inawaka ikizima. Si ndio nikasema hebu nitoke nijue nini na happen huko nje. Nikitoka nikiangalia hivi na kutanduzi naye inaenda, ndio kuraise alarm kupiga nduru, nasikia hata sauti imepotea. Nikapanda juu kuita wasee, tukikuja tukapata nduru imeshaguruma ishaenda. Kuringana na mwerekithia wa Jomo Kenyatta Foundation niwe mutuma ringene na ugiti ni mombete gutethereria nkuruki ya arutwa 300 na mauntu ma kithomo ni baria arutwa mao mabetwe scholarships ya kuthoma. Ana baba uko na tusponsete ndene ya Meru ni takriban yana 300 zaidi na be mpango ni yujwa elimu scholarship program na tukuthiurunga skuru cietu kuma Bore tweja Central Imenti South Imenti tigani East West Negembe constituency cio ithatu cionthe constituency cionthe kenda ana baraba ite sponsor ni 300 na plus na ana baba ibakomba kurirwa mbeca cionthe tuga program hizi ni scholarship mwana arirwa nguo irato bia kurea transport ko bire bi otigarake imuciari ari njana aria kana ure na muciari bire bitigere akikire muciari imaromba aki mwana aromberwe kana guardian urabe no ujugwa no tubaraba ingini ujugwa benwe turenda akijuju uria kwina mwana uju amurombere aki nikenda omba gukuruka aki ko batu turikita for everything ibwa president wetu William Samoei Ruto na bau bangi bonde baraba tumite program yekenderea na batu tuchitirite onde director wa ndungamirite Meru entire Meru county ndungamirite director na officers bandi nabo barama thiurunkitie Meru yonde ingwitikia program yeje ikazidi gutethia antu betu na bageta kuraja muno. This is not a political initiative but it could make sure ana betu ba kuthoma
so ni uno kauga NGOs wingi ngetio ni isige mfano chwa elimu program ya JKF nikende nyao beja kuthingatira ana bao nikenda ana baba nabo beja bakuthwa bakiumba kwithirwe gita rionde ibakuigwa ibakaritwe te ore ambecha tu tou hapana yothingatira ana ona ibetite bubwega. Wanafunzi wengi wale ambao wamekuwa na matatizo tumeona wakishughulikiwa, tumeona mahitaji yao ya kimsingi yakiangaliwa. Wanafunzi wale labda hawangeweza kufika shuleni, wale hawangeweza kuwa katika hali ambazo wapo leo, tumeona wakinufaika, tumeona waking'aa, na kwa hivyo tunashukuru. Pia tungependa tu, kwa sababu tunajua ni watoto wengi sana ambao wapo manyumbani na hawajaweza kupata nafasi hii. Tutafute namna ambavyo tutaweza kufikia watoto hawa ili pia tuweze kuwasaidia. Hasa tukiangalia wakati wa sasa ambapo tunaona wengi wao wana matatizo ya kiakili. Ningewasihi tu tutafute namna ambavyo, kwa sababu hata kuwa tumepatia hawa pesa, tumewawezesha kuwa shuleni haijatosha. Tunahitaji pia tuangalie akili zao ziko vipi, afya zao ziko vipi, tujue pia matamanio yao, tujue vile ambavyo wanaendelea. Programu yetu itithori njumu mono ugeta program ugeta kiri website yetu ya JKF ugatrima those forms ria ana bathire class 8 bara nindi bakavetwo ni community na vavetwo ni community bakomba quarantine officers betu ite corruption kabisa. Hii programu ite corruption buru bakomba ukara na elders bakarendi na antu bakanisa na bacho bakarendi na officers va JKF na nikenda form ire chiojurirwa o muntu omba gwitirwa bwega na itegwa bwega no atacho requirements ire chonde ikwendekana ketha itoto orphan mwana ne kirinya attached death certificate ketha ne muchiari ketha ukara na ojugu no mwanga wonanie nikenda withdraw una threshold ekumba gutethu ni programu iji. County Commissioner wa County ya Tharaka Nithi niwe David Gitonga na uretie rwangi rwa ukaria na maturani gukandana na wendia wa nchobe indege na nkinyagia utumiri wa ndawa cia mbugita na mauretie macwiririe na ukube muno biashara mamendagia ndawa cia kububira emirani kenda matikendie ndawa iria itukithagia antu nkombo na shoketea mauria methirwe makirangira ciana cia ciari ni kenda gutikethirwe kwina mauntu megie ntano cia ciari kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Kiumia gake kia mbere kia uruti wira ndeni ya kaunti no, kamishna wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na peja nite wirane wa kuingia mworoto wa thirikari wa ukandana na nchobi ndege iwatho amwe na ndawa cia ntogona. Gitonga arenda machibo anini bago ACC amona DCC batigire ati gutire na biashara cia muthembo jo ikare kwa ithimbere akiuga ati a biashara babainde ibagarukirite njira cia kwebitha kiri wendia bwanchobi no ndege iwatho amona ndagwa cia ntogona. Mwezi wa 3 tarehe 6 the president through the office of the deputy president alituita Deputy President mwenyewe na akasema tupambane na mambo ya pombe. Tupambane na mambo ya madawa ya kulevya. Hapo tukaambiwa kuna watu ambao wanafanya kazi ya agrochemicals ambao wanauza mandawa za kilimo na mandawa za watu. Unaenda unanunua dawa kwa chemist badala uende zingine hata ni ukikunywa hiyo dawa unakuwa mlevi. Na najua tuliambiwa hiyo vitu zote tuhakikishe kwamba zimefungwa. Kama kuna kipanda hapa ama factory yenye inatengeneza pombe, ningetaka munielezee. Lazima tusifunge. Si ni kweli? Hatutaki vijana wetu waharibike, tunataka wasome. Nkurukina bauriti batigire ati utiri mwana agakurukira ntano ciari ira ikiutha ati na akichetwana kuringana na katiba. Mimi sitakangi mambo ya mchezo. Kitu ya kwanza tulipitisha katiba. Kuna sheria ya Children's Act na hata kuna FGM Act. Mnajua hivyo? Na hiyo imetoka kwa vipengele vya katiba ambayo nyinyi ndio mlipigia kula. Si ni kweli?
Kwa hivyo ule anafanya hata ufanye chini ya maji, na nikwambie ukweli, mimi sikudanganyi hapa. Ukifanya mambo ati unafanyia chini udhani sitajua, hakuna mahali nimeenda nikashindwa kujua penye inafanywa, na nitakufuata na tutakushika. Narutite mukana kiri aciari amwe na atani barabaka watikana bakithithia mbere ntano ino chetwa na totwari. Hakuna mtoto anatakiwa athurumiwe. We una haki ya kutoa sehemu yangu ya mwili. Nani alikupea hiyo ruhusa? So nawaambia tafadhali, na nawaomba na mwenda mkiambia wengine, natangaza leo, kama kuna hiyo kazi na mnafanyia chini, tuko na nyinyi, tutapambana na nitakupata mahali popote utaenda. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, Mbitawo Samuel Gaishima. Umuthi ni ntuko ya gukungwira kumenyera riera, ni ntuko iria mwingi withagirwa ukithomithwa buria mabatire kwithirwa makimenyera riera, na ni mubango uria withagirwa ukigwatirirwa ni thirikari na nkinyagia ikundi itishia kithirikari nikienda gutigira kwina riera ririega. Mambura mama kaunti ya Meru ni mathiete na mbere ntereshia mikumbune na wesiezwa riera Soipantuya na gutongoria mambura mama kaunti ni ya Embu. Na leo tunasherehekea siku kuu ya World Environment Day 2024, na haswa tunashughulikia theme yetu ambayo ni land restoration, desertification and drought resistance. Yani tunamaanisha kama binadamu tuko na wajibu kuangalia mazingira na kurudisha mazingira vile ilivyokuwa kitambo, na kule kumekauka tunastahili tuchukue hatua kama jamii, kupanda miti, kurekebisha mito na kokote ambapo kumekuwa na degradation ya mazingira, ndio tuweze kurestore our environment vile ilikuwa kitambo. Na pia kuna third agenda ni drought resistance. Yani lazima tukue na innovations zile za sasa hivi kama climate smart agriculture ambayo tunaweza chukua kama jamii kujikinga na haya mambo ya climate change, na tutaweza kufaulu kama jamii. Tuonire kwina pollution ya tharu Monyone after kwari na item ya featured in the media. Tuona kwina pollution, kwa hiyo tuona itubatere kweja tugatuore tumba ku rehabilitate Monyo na area je Monyo, na tuone ora tukomba ku restore the beauty we have in Kwene ward area under the county government of Meru. Kwa unaru ikia tumituriaza na twarikite atori bonde bare bathiurukirite tharu no Monyone no ntuba ibo ikingi bia mbere na ikingi biria bigatwirigira Monyo ujukari no ntutwarega kubete nyaketha tukwanda miti na arua baadaye no baba keja gutonya ndene mundene jwa Monyo enda tumba kwanda miti na arua na tumba kuona uria kothongi kagetu kareaza uzo gakendelea kwithira kena atwe. Upanzi wa miti ni a rallying call from our president ili tupate kuhifadhi mazingira yetu na kujilinda sisi na hiyo generation yetu ambayo inakuja kwenda mbele. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kuwa tushirikiane. Vile tumeanza hapa, tumepanda hii miti, tupande kote mashuleni mwetu, majumbani kwetu, ili tupate kufanya Meru County, Imenti South Sub County, area yetu ya Abogeta ikue green. Mutejo toanda tafadhali jo menyere no twekirire juroje na ukarekeria mutejo ra jokurwa nenya kwe atori bare bakweja kurethia mbori are ore kienine kire are ore kia thirikari kire gia Tharu Polytechnic nkaboromba ngugire rungame kuma na arua kenda mbori iri tiombo turira miti tugukuria kwa ukire akinkuromba atori bare bathiurukirite Tharu rande ni other person uri okejaza uzo Monyone miti to anda na arua for the sake of our future generation and for the sake of us tutethiere ni kumenyera na tukare tukiza gutegera hatwethirwe na kanya ga kunogoka banini.
Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Solution Housing and Investment tuko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ireo kwenda aja Wega Estate areo gachonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukariabo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ridhongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndariki ya kumia kikuma na Nyuki Town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchionera financing ukurukira Solution Sacco. Ntubuante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiungire ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Jay Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiriria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Jay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final, critical moments. Go for one final time inside the final, the FA Cup final, European final, Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024, only on your World of Champions.
gwate ogeni tukithi na mbere heriene ni bantu bamwenterecia maua babethagirwa becurite runchi na ni bantu akari monekanaga gwikara muno indire makwenda kunogokia meciria kana nkinyagia kuringira mbisha bamonogu bantu bani bethirite bakionekana mauntu ma mathuku baria antu methirite makigera kana makiuragira bo nkinyagia meri kwithirwa igitewa bo yuragiritwe guntu kungi na nontu bwogu mwandiki wetu wa Ntito Dennis Mugendi na tumurikirite rugono rwa mwanya rwa Eriene na iki ni gicunci kia mbere. Ngono cia mwanya na cia kumakania cia Eriene mucini o maua. Muntu ejire rukiri eja arunga mau ku karante na kuigera ruji na kuonekana ginya geja karante altangua toga atiwa na kabandre kana o ira ureke na mekwe na mairore u au kumira roene na mana mongo ira je kwa u ire mwake na mirendre ongea tete wakwanwe roi rwa mukuchia rasta na unkumakwa pamwatia ni iria riri gatigati kamucio maua gicione kio bunge kia Igembe South iria ririte antu babaingi bamwe akari na bangi ageni baria mirite jagwaku nyuma ya kurero guntu mwanya mwanya Eriene ni antu bagoya kunywera bangi bauma maua narora tauni bagia kunywera bangi Eriene na arora na ginyo malaya nibo baingeria Eriene na uko tuteno usalama mawa tutore ekoro tututeitanira ciao kukinya thaile tutomba kuitaniria o no ntopo kiramba barabari ya Eriene ri iria jaleja thithikaga kuwa kujona akaruma biara na wakuja igua akamaka na kurigara imbio itaga na mbere Eriene riri gukara yaka kutuina ciongwana bikorito abia mundu tutubielewa kethira koi bobe ya kubwithia micamanio Eriene ko tuko tuikagwa baba na uwezo bobe ya kubwithia micamanio ite kubua o ekorita ciongwana ije kwitha kuna madhabau outers na madhabau jara jomba kwitha jagi operate limwe na limwe jagatuma jambiria gwetia sacrifices na madhabau jaijo tukugatire rieto nere anjesu kinyeke ya kwitha jari madhabau jokere twimbio Eriene ritubati kuraga antu aikio tuijite kugatire tutubati gucoka traditional tutubati gucoka kuthithia mantu ja twathigia tutije Jesu na tutithie Murungu itubati kwithira twena mishingi ya kumenya kwina Murungu na into bira twathithegia rira tuteia Murungu bira twaritaga rira tuteia Murungu tukarita mburi tukarita ng'ondu tukarita into bibingi biako yongwana bibi akorokirwe nonto Jesu araritwa kigongwana kimwe na kia mwisho gutigongwana bingi tubati kurita kaumo karito maua ni gaiku akarujiruru gaiku na imbio itwire kuma kiambirihiria ituthikirite ngono cia akari kuruba gukurakura bari na kirira na kinyangono cia nthuki mwanya mwanya kuringa na untwire bwa amiruba miena iji ya Igembe na Nyambene iri onthe itawa maua lakini irukone utiro ya bwa town itawa maua na rietwa maua na are umere batomba kumenya rietwa maua inimbo mbako ya kueleza historia ya afterwards rietwa la maua akwe nture miunde nani akile tu ewengene akira ngondu rietwa maua ibabo kwa laishena mwene rietwa maua rira itamamba nontu no wamba koto bapiro baambira rakotiri rai betara nyumba cia IBC ri abera twiteia ukwina maua ikwari na maua ya ndio baeta kieni ne kirara kenda mbako ita mamba ku rietwa maua iwoni nontu my father
waritire maua au ndio andite maua nio kwambiririe rietwa maua. My father ari wakotira cia mbere cia Mungeretha no amba koto vapiru maamba ya amba yonthe era ya amba wa kiama kira kia barasa eta wala ishena na njire nkwe tauni maua mushonko atenda wa miaka maua bigawa yenda wakwa kioi kulingana na bigawa lakini kurare manonto bwa anto batenda mushonko reserve endi bare yarakata au ndio aikwi au iro ya ere maua nduka irambia wokwa anto akwigara ruji maua kinyana awa kinduka ira kuonde na ula mire kwari ruine erimba rira la mieka iro 1980s iro kirima kiki enjirwe kuratwika methe tuyenjwe kenda eta ukiria nara ira barabara nindi ituri nyo barabara mbere ira ya ni 1980 enyo meniru ndira ya kini Mungeretha mbere ya kawani achiari beto bakiwata baka meka na maiya antu bakwirite amo bakonja shona kwirite onge onto kandi na kwirite ara twitwana mwekuru wanto na bana ra kwirite nto ide wa MC ide wa mangiriti nto kumari no akwirire kuru iruro rwete antu bamana no nto mukuru abu kwana kwa we akwira kuo na mwana kinya kezo aina mbo itekari ate abu yeto kwira kwa ina tu kwira ruine kenda ntu be yakuwa ato wikena icho anga ature na batire ikachi areko ariuka antu ibareke mechelo kinya murungu no ntu ibachethete muno kuwa ngwikena icho yari endi moyo mucokeria utibyo byarere au thirikae ne ndiro na mantu yau bobo yapio bathithie ndrini njira kiari kiro koge kya murungu ndaginya tiboro mbere nkunga neinira wani nantu baratanya sibwetu ntomugambi ukembia ndi ukembia riene kiroko kya murungu kimilege gendelea nyera nto beto tano bekinyangere bateyira idea ni ati Niria rikwirikanire akane nwe gutonyerwa na boka lege kuthingatira gicunci kia biiri kia rugono ru kumenya ni atia gwakaraga bobo unwa na ure mwankana ndi kumbi gukara tonto antu bakire ku na bongi mibango iriku thirikari iri nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Rais William Ruto arikire ndiunga ya South Korea kiri kigomano kia ndeshi ya Afrika ni baria akiaria augite ndeshi ya Afrika ikagwatanira na Korea igatethereria na gukethira kwina maumira mamega na gukura kwa mumonde ni baria agwetete umbani umunene wa ndeshi ya Afrika baria ugite kwina mbeu imbithi kana kwina ayuthi mamengi maria mena obotei kana makomenya muntu mamengi muno maria makethirwa makibe wa wera magatethereria banene gukuria uchumi wa nthi ino ni baria nkuruki acokete agweta mautonga maria marindini cia Afrika na kuga ngwataniro na nthi ya Korea gukethira kwina maumiro mamega na maria makethirwa makiganiwa wega mbiganano kiri nthi ino cio cionthe. Korea's highly developed capacity in renewable energy and sustainable technology is a vital complement of Africa's ambition to unlock its abundant resource potential, both through the continent's incomparable green energy potential as well as the manufacturing and industrial processing of other plentiful resources by means of environmental sustainable practices. Together, Korea and Africa can address the challenges of climate change while pursuing economic development in a manner that respects and upholds our environmental obligations. Initiatives that promote green growth and sustainable practice within African countries are absolutely vital, and Korea's partnership cannot be overstated. Additionally, it is my hope that we shall also make progress in deliberating about peace and security, as stability is the foundation of prosperity. Africa's Agenda 2063 underscores a peaceful, secure continent as a prerequisite for economic development. As a champion for institutional reforms within the African Union, I believe that there exists a unique and historic opportunity for Korea to partner with us in this singularly important endeavor. Therefore, it is important that this summit
will point the way to the future for initiatives like the K-Rise Korea program, of which Kenya is an active participant, to be extended across Africa. Such programs are not just about enhancing production, but are also about building capacity and transferring technology to promote sustainability and resilience, especially in the light of escalating threat of global climate change. Secondly, I'm optimistic that a primary area of focus in our deliberations shall be science and technology. To be effective and sustainable, a repositioned partnership between Korea and Africa must be intentional in harnessing the potential of the fourth industrial revolution. Thirikari na gwatiri ma biashara ni imetikaniretie kwithirwa mena ngwataniro ya nkiama ya kuona mbeca iria ikumakire wonjorithia na igutumika kiri mibango ya thirikari ni igutumika bwega bugatethereria kiri mibango ya thirikari ni kenda gucokaniria riera na nkinyagia mauntu ma muturire na biashara. Munini wa rais akiaria kiri gikaro giki na ugite kanju ino igatethereria thirikari kugwatanira na onjorithia mama ni kenda gukuria nthi. It gives me great pleasure to welcome you to the Second Development Partnership Forum under the Kenya Kwanza administration. We are again gathered here today to deepen and strengthen our collaboration towards Kenya's development priorities. This forum is a vital platform for high-level dialogue to enhance the effectiveness of our development approach. Your presence here today demonstrates your commitment to the journey we started last year. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, since our last forum on November 22nd last year, Kenya has continued to position itself as a thought leader in calling for structuring of the global financial systems in favor of developing countries. Kenya's participation and robust engagement in the global financial conversation has been significant. As part of the determination in driving this discourse, we recently hosted the International Development Association Africa Heads of State Summit and the African Development Bank annual meetings. In such engagements, our voice underscores Kenya's proactive role in shaping global financial policies and practices, which are aimed at ensuring that our people thrive economically, socially, and politically. And I want to say that the task force that will be put in place should proceed with speed so that the issues that need to be addressed are addressed, so that we can be able to have better absorption rates for our funds that have been expended in this great country. Again, on the mechanism to build resilience so that we can be better prepared to deal with the negative effects of climate change and other challenges that come across the way all the time. Let me encourage continuous engagement with our partners. The Ruto administration has identified continuous engagement as our modus operandi, and so far it has worked very well for us. Let me encourage, even outside this forum, one-to-one consultation. Nwega nonto wa kanya ga kumutegeri ntuto shingi na njira enkinyaniru nisha kinya thaa 1:30 kiogoro withire na muthenya mwega.